sumwa oh my God na ekom wana bi before fan mu ewo abrofo nsa no ayaka de ebi before FM mu ewo abrofo nsa no na yenua yi eda edie akire yen ene ewo Independence Day yi celebration yase yenua ya wasiesie ne ho se obi a okwankwa sumu amane ane ayaka de enipa FM mu ewa abrofo nsa no asa na yenya fa ahudie emfie aduosia miensa mu nie no eno na mani guso a mu hwe ewo nya support na mani guso a wo hwe yi ewo the 63rd Independence Anniversary celebration na say ewo Kumasi Sports Stadium yenua ya wo huni odadia Ghana femu ansana yenya fa ahudie emfie aduosia miensa nie ekwa soma ye femu ansana ye ko yenya fa ahudie no ene na yenua ya da na di a kire ya ye ni guso a ye hwe ye pese ye ne twetwe komo kakra na don pacho bebo udi a kire Jamfi na don pacho de na do ba ha ne oh me da bia me hwe bi nkran enti na abatu me Kumasi asem ba ha na me hwe bi enti Kumasi e ba ye no Ghana 63 years enti na me ba ha ye de nyame ase na don pacho me bisa o abaya ko abanya ba mfie aduosia miensa ne 63 years ni adia ba ko pe na aban bia ya atọ wakoma so a ema wa hudi se wo ye Ghana ni ba mapa ya ma to makoma so ene se Ghana nya fa hudie mfie aduosia miensa no da bia ye di ni nkran aban bi ba wose da bi ye nyina ye Ghana fo enti na no wadi ni sirem ena wabedi ni Kumasi a kire ne anim se akọ baabi wo fro e kire se enia ma esesa wo manum enti ase ye adwuma wo manum fi se ese nyina tie wan se ya Ghana fo enti ade ba ko no ese ye ma wo man nyina hunu bie he da wase dada Jamfi mo ye fa ye ko enkwaso mu no de mu hunu sei no saa na si ye pepepe saa na si ye anya foto no mu twa enipa ya chew no yire na to kwa na ya chew ba ma no ya chew ba ma se de o si tie ya chew ba no si o si tie na ya chew ya chichire oba no na oba ma no ya bobo deja ni aye o se de ye koyi anya sini no oyo e ya ade esi ye wo ho krata kire se ade esi ye enti se mu hu ni se ya anya foto ne nkwaso mu ehu ade a ye nua ba ma ne da na die ne ma ode aye ye ne ho no ase e kire se ye hwe ye nua ba no ana ye nua ba ma no a ye di chen agu ne nan na ne ho aya poto no a a kire bibi a esi bre bi a ana ye fra Ghana efri se ye nananom a omodi won kra to ho ma wo man ye hwe yen colors a red yellow green red no kire mocha okko a ye nananom ko ya omodi je man a na Ghana ye di afofi da se 63 years na ni nyina ne se de ye hunu a ye nua ye di cha gu ni nan ye abrofo ba ha no omo ye omo dwene se wo mo be fie bibia kwa enti bibia on be fie mo fa ne kwa no se ye mpre mo mo fa dia ana on ba gye yen no mo fie domum ama ye nso yakosom wo mo na esafata na o ma huru se ye ya gya pade a wa ha no o ba fa ne kwa dada mpacho mi biso na onipa surunku bi a ye fa omo ko enkwaso mu ana na obia bi Ghana ni bia ye man mu asam ne ye ka Ghana ni bia ye hu saa time no wani eden wadwuru mu do na ukon kan wani ema bi wa yetimi fa ye fa so ye mfa nkon ye fa no yire enti ye huni e ade esi ye kan anya foto na mpacho na ba sa omo fa usa no na ede na ya na umutimi ye ye fa wa hu ye wo ba bi tse Crystal Bon Castle Elimina Castle ana osu Castle omo chiche omu ye hwe omo ba bi a omo do omo fa se fa mo Kumasi ane de mo konkran ye fa mo free nkran ane de mo ko Cape Coast Castle enti Cape Coast Castle ho na akọ hu sa na ma wem na akọ na hwe enipa dasani na ye de cha agu ne nan ye man nya fa ahodie na ye de ne fa sa atiti ni mu a na ya de ana awreho enti dada mpacho bibi wo ho no mo a ye na nanom ye se om de babo omo ban afri sa akwasom ni hu wana ane se ye beti ye ho ase ye na mre ye beti ye ho ase se ade bi a ye ne ye man mu no ye be na adwunumu fan se ye kase ye to aba ayi o man panina gitum se wo yo man ba pa so to aba na yi o man pani no odi so ma onya fa ahode
na na me say bisa say bibi wo ho no mo a ye na nanom no bro mbe cheche wo mo de wo mo fa nkwaso mu sa no omo ye de bo mo ban se de be ya entoa so ana wonim broni adwen no wa anya bibi se wo fa ya kono wo de ye koye bibi ama ye nya fa hode o na mo bo ye o be fa ye koy ama ye kosom wo mo suma kosom wo mo no ane hu bi na ya no mo de ya ho ntete e bre no yes British for abo ya bosia yes American for abo ya bosia nya bibi antro ya na no mo don kwanso aso no mo kosom wo mo ma awie pe ye bo mo ane nti so mo de bibi bre ya wo mo hwe se bibi no mo de bre ko na mo suma kosom wo mo ntra nti awie ya na de na ye be ye a ye ma ye nsan konko to saati bia ni mu bi ye be ye ma ye nsan konko asum bio ne se Oman no etimo no esi nyina boy adwempo se oman ye nyina dia enti ade pa esi nyina ye ma oman ko animu no se ye yo dada jan fi me da wase se one ya kasa e wa nyansa po TV